ما مستروبين دما وخش به يعني نهال أمريكا وسردان أحمد الشرع يجبو روسيا أو داخيانين هفش و مجارة جنوب آواكرنا سوريا كو روسيا جي بجداري ويببا لأمريكا چاواتي خوندن همج آلية دسلاتي و همج آلية چاپمنية و بچه رنگيتي نرخاندن دي بيواجوه که كو أمريكا پر پشگری دا أحمد الشرع يعني أمريكا پر پشگری دا گلو پر پشگری دا يعني دبر دا هناك دبر مروف فرا بكاش بركو يكو پشگری دا سروك ترامب و نونري ويه لباشا كما زن هي كو پشگری نادن شعرها ويكي جولان دوينن داتينم عالية كي وگر فرصته اگر دور از دکارم برفراتر بکم مدیا امریکی بری مدیا امریکی يعني رهبری امریکی حتی نها به فرمی دافیانی ندایه درباره وستردان ارینی یا نیانی تشتک نگوتیه دبی کوهین زوبه هین نوبه یانجی ناخوزن به اشکری نری ناخو بیشین لمدیا امریکی مرود دکانه بیشه گشتی آوایی که نوتر نه رخنگر نه جه آلیگر اف شوپاند وکی نوچه وکی سردانک دده لسازی FDD Foundation for Defending Democracies yani vakfa pişkiri kırna demokrasiyan ve saziyye think tank'e nüvisek rehneger nüvisi ko çava şara به همه آلیان دلیزه نه هجای پشکریه رخنه دکه که او نتشتکی سورپریزه که شرع بیوی آوای دکه دبه پشکری نه کرن لی مرو وگره داخلانیا توندیا اندام کنگرسی یعنی اندام جوات نونران جو ویلسون تجی باسکر داخلانیا که خورده لی دبه مرو نرازی بوده جو ویلسون باش فهم بکر یعنی درد ویلسون پرسکریکا ویلسون روسیایه جمعش و او خودی خطه که خورد یا برانبر دیجی روسیا ته زانین و سردان آشارا سوزن وی پیمانن کو وی به پوتین را گردانه aciz dike, aciz kiriyor. Yani dibece dibel Rusya Suriye nemine. Suriye Rusya hevkara rejima bereye esada veci baskır gavadili çaba xarabkariye ve rejimi. Yani dibece dibe hezen Rusya Suriye varın derxistin, tamamı varın derxistin. Neko bingehen hey biminin peymanen hey zindi varın heştin. Yani dibece dibe heza Rusya Suriye nemine Suriye bir beşek cihana rojavayı ne Rusya'yı lomajı rehneya Wilson nerazi buna Wilson pırtır dibe çerçevede yani çıma Rusya vahadike yani Wilson her vaha yecivan kesana belki kesi her izede rakırına Cezayir Kayser Caesar Tole Caesar'a hev yoka didamine kesin ku rehne Wilson dikirin dibejin anha terit hunaqas peşavi medikin evji be Rusara peymanak biredi de neyara her mezinya Amerika Suriye caragitin dokhaze bizivrine yani bunu bir kere serve خطه باقی یعنی پرتر سروی شرچوبانه حتی نه داخلی یک فرمیش وزارت درو نهاتیه قصصی مامستا روبین دخوازم وی بپرسم یعنی نهات تچاوی مجاره دخوینه احمد الشرع داخیانی دایه و گوتیه اوی پابندی حمو گریبستن روسیا و سوریه ببن اگر مروف لدوسیای وگره تیواتیا کو در روسیا جاره کدن خودی بریار بد سوریه ده حتی بریار لشکری مجارة بترول مجارة غاز مجارة فوسفات يعني مجارة بارجهن لشكرية اف ديسا نوجندبن و اف بيمان بناوي دولة سوريا هاتنا امزكرن بديتنا داوي اف باندورك چاوابك نها تبحثا سناتوركي امريكي كر و فيغاوي نقاش تنكرن كو احمد الشرع حتى ليستيا نتوين يكبوي وليستيا مجلس اولكاريه جي دركذا hemen demede gotibeji heko Çin'e Moskova nezikbuna Putin ra dikare video listeye de behile yani nikaşın vahajı henen Amerika az dokatım tamaşavanın hejen ronahite bir vedere baş fan bekin yani jiberko anaha
siyaseta fermi Amerika ku Serok Trump usa daxwaz dike piştgiriya şeraya ev ne wateye ku Amerika sedîset gehiştin nêrînekê ku piştgirî bidin şer ne usa şerekî Hindurîn li Amerika berdewam bike. Yani piranî Amerikîyan şera wek colanî dibînin. Ji wî nerazî ne. û çûyîna wî Rusya'ya giredana van peymana ji bo xurtkirina pelên dest xwe dixwazin bikar bînin. Loma jî naxwazin Polên Qeyser were rakirin yani dibir de jî dixwazim pirsek bikim. Çend roj berê biraz Mazlum Abdî medyayê gotibû belku bername te bû belku ciyekê din bû ew dixwazin Cezayir Qeyser were rakirin. Yani mesela Kürt beramber ve daxwaze çi bi dest xistine. Cezayir Qeyser kesin ku ji dîroka şer'a gomanın bawer nakin şer'a kesin rastek Suriye rebe bibe şer'a ne vekiriye ji Kurdara vekî kemaniyekî netewî hezb kar aniye dijî Aleviyan dijî Durziyan zimanekî xirab kartîn hatine dijî gavadî şit ve jî bas kir Şeyh Meksud Eşrefiye hin bin halen kontrol hene. Yani Amerika beşekî mezin heye nav kongrese nav Washington'e ku naxwazin Cezayir Qeyser'e rabin dibêjin dibe pêşî şer'a û reveberiya wî demkî xwe îspat bike bi kiryaran xwe îspat bike ne bi gotinan ew em Cezayir Qeyser wekî xalekî kontrole li ser wî bihêlin dema Kur jî dibêjin em amade ne bi eşkerî dibêjin em amade ne ev ceza werin rakirin yani gelek kes hevî dikin ki Kurt beramber vê yekê tiştek biraz xistibin tiştekî konkrît yani pelekî giring e ew dibe Kurt mizgêrekane ve pele bikar bînin çünkü yani veke dîsa dibêjim Wilson o hevalên wî kemanîne di kongresê te ku dixwazin ev ceza rakirin piranî dibêjin na hîn zû ye me çi tiştek nedîtiye ji xwe ew kes nerme moravekî rewaye ji xwe nabe Suriye bikeve destê wî ew El-Qaideye dema 11 Eylûlê çepke xistiye helwesta wî ya dijî Aleviya medîtiye qirqirin çêkiriye helwesta wî Durziya medîtiye Swêdê çi hatiye ev tiştek gul Helebê çi bûn hefteyê borî ceribandineke biçûk e dixwazî heza xwe biceribîne reaksiyon û bertek û bîra giştiye cihanî biceribîne loma jî ew naxwazin ceza werin rakirin û seradan jî dibe çerçevede kesin rexnegir ve seradanî tînin pêş binerin ew kes bi her kesî re dilîze niyeta wî tune ye bibe beşekî cihana rojavayî niyeta wî tune ye Suriye bike demokratikî demokrat bi her alîle dilîze ji xwe şer'a jî di CBS da ev hepîvîna CBS gelek giringe hêja alan bawer dikim te xandiye bez dîsa dixwazim temaşevan ve hêja cale gidin ve hepîvîne temaşe bikin burada sergirtî dibêje şer'a em eger daxwaz me bicîneyin em herin aliyê din hinek peyvendiyên bi aliyê din ve stratejik çêkin yani o du rejî seradana Moskova te peymana kutu bastî kitên girêdan dibûr de basa İsrail'e dike dibe Amerika pas eger pêşiya İsrail'e negire İsrail roleki xirab dilîze li Suriye em jî hinek reke din binerin yani dibe çerçevede dîsa aynı hepîvîna da dibêje şer'a hevcelerî bi hesede bi Kurda tuneye ji ber ku em şerê dijî Daişê dikin bila dosyaya şerê dijî Daişê bide Amerîkî bidin me zindaniyên Daişî ya tundre bikevin destê me hevcedarî bi hesede re tuneye bi zimanekî vekîlî wiha dibêje yani dibe ew tişt werin dîtin o kesin ku ji wî nerazî ne ji şerên nerazî ne ew seradan باش ev mijara şerê Daeş dixwazim ser bisekirim Niha Ahmed Şer'a got êdî pêdivî Amerîka bi qesedê tune me 10 sala şerê Daeş kirî pisporiya me tê de heye yani di hevdîtina xwe di vê dibêje ev di nava çapemeniya Amerîkî de çawa belavû çawa hat xwendin te çawa xwend bi rastî jî daxwazek bi vî awayî jî Amerîka dê çawa li ser erdê pêk were yani ez çawa dixwînim wekî pêkenok dixwînim gelek Amerîkiyên pisporên Sûriye pirsa Kurdî şerê dijî Daişê ew jî wekî pêkenok dixwînin çünkü wekî zihniyet wekî mentalite gelek kes şer'a û Daişê hevdî dûr naxin gelek nêzîkî hev dibînin di vî warî de giraniye gotinên wî tune ne be bawer pêkirîne gotinên wî lê platform jî xwe re dibîne dixwaze raya giştî bandor bike ve tiştek giring evet tu aliyekî ve danûstandinê deyî dixwaze siberoja welatekî diyar bikî lê di medyaya Amerîkîye gelek giring de tu ve hêzê bêmana dikî dibûr da tiştekî yani ahlakî jî heye piskeyekek ahlakî jî heye problemek jî heye dema mirov
داوستاندنه بکه به عالیه که به دیچه بی عالی پوچناکه یعنی چی نبیشه حوجه داری بوان تونه از همه یعنی دور داشت دوی کرد و خاله باش ببینن ل وقتی دیسا دی بیجم دما تو مدل کردان و مدل هتشه مازلوم عبدی احمد شرع بیدی کلک هبینی برهف پرانی امریکی پرانی پاسپورت امریکی پشکریا مدل کردا دکن پشکریا مازلوم عبدی دکن جبرکو سیستم کردان نزدیکتره سیستم امریکی را جبرکو سیستم کردا تبی کماهی آخه تبی آستنگ آخه جه تواهی سوریه باشتره لذا burada Kürt disa yani Kürt mesajın zelal nadın Kürt tevlihef dağıfın global dağıfın şeyli dağıfın lobaşı kesin ki dokazın alikariye kurdan bakın beden deminin yani dema çara dibece Daesh ama şeye Daesh'e bakın kesin babar nakke ama dema mazlabi dibece emce jibor rakırına cezayen Kayser'in ve çağa kesin dokazın ev ceza neye rakırın ev ceza rakırına van cezayen dibe gredayı peşveçülen demokratik be. Kabul kırına maafe kurda be. Kurda kema kurdu kema PKK'den dinleyen Suriye. Çünkü Suriye ne Arabo Müslüman o Suriye rengurenk. Suriye Henci Kur Araba Kurd hene Ermeni hene Yunan hene Çerkez hene ve ki Baveri Ezdi hene Hristiyan hene Ortodoks hene yani geleke hene. Le işte ku hatta ha geçtiği raya geçti çiye Suriye devlet Arabiye, Komara Suriye Arabiye, Beşik Cihana Arabiye, Zamanevi Arabiye. Lomaji, Rakırına Kayser, ev kesana kesen ki duhazın Suriye Brasi bebe demokratik, Kurt o aliyemden bebe Xudan gotun, ev dibijin, pır zuye ku cezara Kayser var Rakırına. Ev gredayı kıriyarana, emel yani pratiki insan erdebin. Dibe kurjin ne lazım, kurjin belge xo, bizirekane bir karbinin, belge xo ne şevtine. Le dikarin bejim, dakyaniye vi, وکی هر پرانی داخلی به برسیم نابینن هم بر گل هم بر کنگرس لک چیه سروک امریکا دونالد ترامپ و نرینه قبول دکه دیگه ام شانس یک بدن شرع ولی شرع سوریه ربه به هر کسی بدنگه لهویه کو کا او تش نامشه او نرینه که او خونه که سودایه که به معنیه یعنی پرانی پسپورت امریکی وحده فکر ل عالیدین لوبیا کو پشکریا شارا دکه خورته به هر آوایی دخوازن و نیابی ببرقینن پیشاوی وکن گوتنش دوی درخینن کو مساج آنده ده نظرم همه بیلبورد ترامپ چیکن لشامه همه اوتلک ترامپ بلا برای اوتلک برای کمپانی امریکی تکه به بازار سوری یعنی عالیدن تم دخوازه باندور بکه تم دخوازه خطر قبینه پیش لکورت رونیشتنه کورت تماشا دکن بله ما مستر روبین رجوان گلکی سپاس دما مجینا ما نقاش در حق اوی مجاری ده پر درجه تج امریکا الگلمه بو کو شیروین خو و آگاهداری خو به مرا به پار وکر گلکی سپاس